Znači, tu gledaj. Šta je ovo? Sunce. Sunce. Ajmo, sunce trebamo nacrtati. Jedan krug. Krug, ajde. Tako, još. Ok. Bravo, još do kraja. Dobro. Evo ga, drži se. Gledaj sada dalje. Znači moramo mu napraviti zrake. Dobro? Ajmo, zrake. Tako, tako, bravo. Još, do kraja. Još u krug. Tako, još. Tako, bravo, tako, još. Odlično, čekaj, tu se piga papir. Ajde. Bravo, super. Šta je ovo? Lopta. Lopta, ajmo još jedan veći krug. Daj ruku tu gore, kak se držiš se sama papir, ne mama. Ajmo, jedan veliki krug. Krug. Tako. Gledamo ove crte tu ovako. Tako i druga. Tako. Šta je ovo? Ja. Šta je to? Leptir, da. Ajde. Tako. Tu malo pofarbaj tijelo, ovako. Ne vikat. Crta ravna gore. Crta. Tako, idemo drugo krilo napraviti. Tako. Za učiteljicu, da. Šta je ovo? Ja. Šta je to? Jaja. Jaje, kakvo jaje? Oko. To za Uskrs? Uša. Za Uskrs, kako je onda jaje? Na oko ili kako? Oko. Nije oko, nego? Tuta. Gutala. Kuhano jaje. Da, lijepo primi. Ajmo jaje. Ajde. Tako, ajmo ove crte. Tako. Tako, pa sad ide cik cak. Cik, cak. Cik, cak. Cik, cak. Cik, cak. I sad tu dvije ravne. Tako. Ja. Tako. Ko je ovo? Nemoj slat pusice. Ko je ovo? Ko je to? Djetica. Pčelica, da. Ajmo. Tako, idemo glavica njezina. Tako, rogići. Jedan rogić. Drugi rogić, ajmo krilo. Ajmo tu krilo. Bravo. I za kraj šta je ovo? Djete. Šta je to? Kraj. Šta je to? Djetelina. Ko cvjetić ti to izgleda, ali to ti je zapravo travčica. Ajde. Tu, ajde, onda još imamo jedan tamo zadatak, ajde. Tako. Što boja ti? Da. Djetelina ti je zelena. Da. Ova zelena boja? Da. Čekaj, moram ti našiljiti. Sve su vam te. Masim. Niš je pošiljite. Ti ni brat. Koje boje sunce? Koje boje sunce? Koje boje sunce? Tuta. Žuta, da, ali ajmo prvo djetelinu pa ćemo onda žutu. Tu, ajde, bojaj. Lijepo ljubavi primi. Ajde. Ajde, možeš ti to. Ajde. Tako, ajde, bojaj. Tu, tako. Bravo. Tu unutar linije, tako. Bravo, još ovog tu. Odlično. A tu. Tako, ok. Žuta nam treba. Gdje je sunce? Pokaži mi sunce. Sunce bez lupanja. Pokaži mi sunce. Gdje je sunce? Tako je, bravo. Ajmo sunce pofarbati. Ajde, sunce. Nije uskoro gotovo, tek si počela. Ajde. Sunce. Ne okolo papir, nego sunce. Ok, malo tu. Odlično, naške ove druge stvari ne budemo bojali. Dobro, u redu. Evo, ajde sad moramo ovo spojiti. Šta je ovo? Oblak. Ne lupat. Šta je ovo? Oblak. Nije oblak, nego je Kiša. cvjetić. Šta je ovo? Oblak. Klaja, šta je ovo? Kišanka. Kišobran. A ovo? Ovo. Ptičica. Ptičica, da. Ajmo. Loptu. Idemo od oblaka do oblaka. Ajde. Tu.
Ajde, lijepo drži. Možeš i ovako. Spusti tu. Ajmo. Tako, bravo, super ti ide. Malo probaj kockasto. Tako, odlično. Ajmo sada cvjetiće spojiti. Ajmo cvjetiće. Cvjetiće. Ne se rekati, nego ajmo. Urađeš za školu. Tako, bravo još. Odlično, Klea. Odlično, Klea, bravo. Ajmo sada kišobran i kišobran. Pazi, to ide ovako, gle. Ajde, daj prstića. Ovako ide. Cik, cak, cik, cak, cik, cak, cik. Može? Si spremna? Da. Ajde. Cik, cak, cik, cak, cik, cak. Bravo. I jedna ravna za patkicu. Ajde, jedna ravna, skroz ravna. Ajde. Prema dole. Dolje patkica. Bravo, Klea. Odličan posao. Bravo. Bravo. Evo učiteljice. To je jedan. Mislim da moraš pustat će davat, no. I evo učiteljice, to je drugi. Bravo, Klea. Reci bok. Bok. Gdje se ti tuda? Ne vidite se. Sutra i sutra je korona.